Thutha wa kugomera kuhinguragwo kwa mbunge ya ikumi na keri ni Uhuru Kenyatta, atongoria ngwataniro ya NASA matongoretio ni Raila Odinga merekeire mwena wa Kibra kuria matafanirie mucemanio. Cia kamiti ya IEBC ciaitika gutegemanio ndumiriri arikuria murugamiriri munene wa kamiti ya IEBC eyeherie kamiti-ini ino kwaga uguo magomere githurano. Kile ambacho kinauma na kinaleta hali ya taharuki, hali ya wasiwasi mwingi Kenya ni kuwa na institution ambayo inasema na independent lakini inaamrishwa vile itafanya. Bwana Chebukati and the IEBC Einstein said, if you do the same thing over and over and expect different results, that is called stupidity. Kenya is almost bursting because of the way you handled the elections. Can you quickly resign so that Kenya can move forward? Ningi no maugite ati ona thengia Jubilee gukorwo ikirahira namba nene ya jumbe mbunge-ini cieri no nginya watho wothe ugatemanio mbunge-ini ukagera igoti-ini ria wedi na woni wa muingi. Uhuru amesema ana wabunge wa kutosha kupitisha sheria bungeni. But we want to tell him that every single law they pass will be tested in the court of public opinion. Na tutaileta kwenu. Na tutaenda streets. Na vile vijana mulisema tumeshinda tear gas, leta bomb. Ningi no manyororetie President Kenyatta makiuga ndabatiĩ kũhingũra ciikaro cia mbunge atehĩtithĩtio. Thutha wa ambunge a ngwatanĩro ya NASA kwa gwĩkinyia gĩikaro-inĩ kĩa mbunge mũthenya wa ũmũthĩ, ngwatanĩro nĩ yugĩte ndikanyita itemi gĩthurano-inĩ na ikorwo mendekithia marĩa mandĩkĩire kamiti ya IEBC matikũhingio. Ngĩribotera Kameme TV kuma gĩcigo gĩa Kibra, Nairobi, niĩ njĩtagwo Mwaura wa Ndung'u.